Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje. Okay, usho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje. So ngikucela-ke nje kuwe-ke mina-ke ukuthi-ke ucofoze ibhathini usubscribe njengamanje-ke udaba engikulethele lona namhlanje lithi-ke selisheshiswe laphana, selisheshiselwe umhla ka-3 kuNhlaba icala lowesilisa owashayisa imoto yalowo owayengumongameli kuleli uMnumzane Jacob Zuma ngesonto eledlule. UMbuyiseni Ntuli oneminyaka engu-51 ubudala uvele enkantolo yemantshi yaseShowe namhlanje kanti ubekwe amacala elokushayela adle amanzi amponjwana kanye nokushayela budedengu. So ngicela kuwe-ke mina-ke laphana ukuthi ngingene ema-comment section-ke ubhale sicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicinza nebhathini lapha-ke usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje. Ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli.